uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ekseni ngiyababingelela abafundisi bonke, ngibingelela bobaba, abantu abasha, omama nesande school welihle igama lenkosi yethu uJesu. Amen. Uma phambili umama Mabhena ngiyakholwa abazalwane, ngibonga uJesu oye wavuma ukuthi ngize, bengize ukuthi flu yangihlasela kanti ngawa ngeThursday, ngeTuesday, ngeMonday that week ngashelela kwingiphume eshaweni. Angazi ukuthi Tuesday kuzwane loncane labheka le unyawo nje belulgreen kodwa koyimuhla uNkulunkulu mayetha kwaphula nalilodwa lamathambo ethu ngampela angephukanga. Kanti mangifika emsebenzini ngakuvuka lapho futhi ngagqoka shona emsebenzini ngixoxa ngenjalo. Bathi bona hey usindile kuyafiwa make wawuphuma eshaweni. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane, ngibonga nje kuzokhonza ukuthi ngi-off kuyiviki lokuthi impela ngizokhonza uNkulunkulu. Enhlizweni yami kuhleli nje amazwi kuSambulo chapter 3 uma izwi lenkosi lithi vuka uqinise nalokho bese kuzakufa. Isikhathi ebengibuka impilo yami bazalwane ngeFriday lapho uNkulunkulu enithe ngithatha ngithe mangiqeda ukuguqa ngathatha iBhayibheli ngahlala phezulu kombhede nqoka ngekushini. Mangisathi ngisaguqile kanjalo umoya engcwele vela akhuluma ngezwe nje izwi ngathi likhuluma la kimi lithi bakhona abazibhala izono zabo kodwa baphenduka noma sebezibhalile. Enhlizweni yami ngaba buhlungu kuthe kusenjalo ngisalalele lokho ngaphinda futhi wakhuluma lo muntu uthi hayibo phumane nenza umsebenzi kaNkulunkulu. Bazalwane inhliziyo yami yababuhlungu wase kuthuma uGwebu usefikile isuku lomgwebu lokugwetsha seliseduze ngathi inkosi sicela nje siboleke umzuzu owodwa. Sengicela umzuzu owodwa ngakhala kakhulu ngathi inkosi sicela usiboleke umzuzu owodwa. Manje ke malithi le nkosi kuSambulo vuka uqinise uvuse nalokho bese kuzakufa, which means bese kusele umzuzwana omncane ukuthi sife sife spiritual. Manje mangibuka lithi ngiyazi ukuthi bakhona abathi bayaphila kanti bahamba nje bafile. Yingakho izwi lenkosi lithi vuka uvuse uqinise uvuse nalokho bese kuzakufa uqinise. Engathi bazalwane sekhona endleleni yokumkhonza uNkulunkulu ingapheleli indaba ukuthi sisekhalezi noma sentabeni yendlu kaJehova, kodwa sazi ukuthi ngelilanga uyeza umgwebu. Enhlizweni yami ngiye ngakhala ngathi inkosi siboleke umzuzu owodwa. Nkosi ngicela umzuzu owodwa. Bazalwane kwaze mina ngiyangithande ukuyohlala eWild le enzansi ngaseKhilani. Kwaze mina izolo ukuthi kumele ngiyohlala entabeni ngiyokhala. Ubaba umfundisi esasho ukuthi sikhalele nabathunjiweyo. Ngampela kwiliqinisa abantu bahamba emhlabeni bathi siphethe yona, nathi sathi siphethe yona abangcwele. Nami nje ngangithi hayi cha impela ngilikholwa futhi izoyizulwini. Ngingazi ukuthi ngihamba nje kanti ngihamba ngifile kodwa ngitshethi ngiyaphila. Yilokho nje ngiyanthanda bazalwane ngeweekend ngiyasebenza sengathi uNkulunkulu nami angangisiza ngiqinise ngisekhona entabeni yendlu kaJehova. Ngingezi nemkhuba yami esesontweni lami lapho ngisuka khona, kodwa ngivuma ukuba umntwana ngilungiswe, ngivuma ukwakhiwa futhi ngingalingisi, kodwa nje uNkulunkulu masingalingisi lelizwe kodwa silingise yena athi ohlabelela simlandele eduze nasenyathelweni. Inkosi yami usinibusise uJesu Kristu inkosi.